Anya laki din! Day tamanin bulam tig igamam, Pedro. Papanamanin aya. Income dumayong ag-basketball, Gina, bakit? Ay na, Pedro, day talatan agbas basketball ter aramidin nyo kadagiti babarka, Adam. Saan kan amatatao dito'y balay? Anya laki din to ya asawak. Aya, basketball nga ro, ti pagismat. Wala, nga malaman no sumangpot ka dito'y balay. Anya laki din, ni bakit? Di ka kadiag dandanag, tinapatag, agawid akpay dito'y balay. Kat, anya nga oras ka manin nga agawig. Ay, jak may baga, bakit? Amang ano, maganasan mi ti agay-aya mi ti basketball, kat rabi kami ton niya gaway. Napanan manin di asawam, Jenny. Napan nagbasketball na nang. Inal daw lakit din amapan ag basketball ni Pedro, anak ko. Nausam ngamin nga agbasketball, nanang. Ngam kaslamot tan barong agtigtignay. Kaslaawan asawa na, nurumrumwar, tanakapurpurma. Ay na, baybay aklaang ti asawak, nanang. Agkontra kami laang no dilawak tar aramidan na. Kasano no ada sa baling aramidon ti asawam? Ha? Ay sana maaramid ni Pedro timang loko kanyak, nanang. Isungarod adya kun lapdan iti panagbas-basketball na. Tapno kanayon kami lat nga agkin na awatan. Sa bagay, awan mo't kit di bibiyang ko iti aramidon ti asawam. Masyanak lang amin kan ka, gaputa kanayon nakaapanawan. Nay, nakapulis ka manan iti pang basketball, Pedro. Wen, bakit? Mapanak manin makibasketball. Anya, rumor ka manan. Wen, bakit? Di kagdanag, tagawid akmat laing diti balay. Ay na, Pedro, kanayon kalatan ama pa nagbasketball. Di ka kadi mabambanog iti day tangar aramidam. Saan? Bakit? Isungarod ti kayat kong aramidin. Di ka pa yan mangmangan dito'y balay. Sa dino nga iti pang panganam. Iliblibridak, dagiti babarkadak. Bakit? Mangan kalatan no mabisin ka. Kaya't masawan, di ka manin mangan dito'y balay. Saanin bakit? Mga nagtulangan iti papanak. Nakaun. Nasabat ko nila kay Mao. Sa di naman ang tipapanan na anak ko. Napan nagbasketball, tatang. Anya? Basketball manain. Un tatang, iso ti pagasman ti asawak. Husto dyan nakuna ni nanang Mao anak ko. Anya tinakunan ni nanang, tatang. Kaslabaro nga agbibiyag ti asawam. Kaslawan asawa na. Tatang, Apay, di mo lapdan ti kanayon nga iruruwar ti asawam? aga pa kami laeng nulapdak iti pagasman na, tatang. Anya? Ay kat baybay aklatan iti kayat na ama pasamak, ah. Wala. Ngam ruamen nan ti rumwar akakuyog na dagiti babarkada na. Ipang pangru na nakit din ti panagbasketball na. Nalpas tayo na nagaya-ayam iti basketball, Pedro. Agawid tayo. Umuna kayo niya gaway, Drulan. At dapay bit papanak. Sa dino pa iti papanam. Basta. Umuna kayo niya gaway. Napatag pa iti papanak. Kunak man no kakuyog mo ni Pedro anagawi, Drolan. Anda ka no ba'y mapapanan ni Pedro, Ginay? Sa dino kanungay ti papanan na. Di na mo imbaga no sa dinaw. Ay sigurado amalumanan asumangpot ni Pedro. Day talatan agbas basketball tar aramidan na. Rabi ikan asim mangpet, Pedro. Imuna pa yan anagawid darolan akakaduam anapan nagayayam iti basketball. Wen. Imbagak nga muna adan niya gaway, dabiit papanak. Sa dino tinapanam, ta saan ka nakikuyog ka darolan anagawid? Ha? Napanak nagbasketball, bakit? Kunak man nun alpas kayon anag basketball. Ha? Kwa? Dapay nakayayama kiti basketball. Ti kahit ko asawain, sa balay, ti kadwak anapan nagbasketball. Anya? Uwain! Kasta nagpaiso, bakit? Sa balay agrubaw, ti nakikuyugak anapan nagayayam iti basketball. Api nga igamamananday tabulang, Pedro. Mapanak man ay nagayayam iti basketball, bakit? Anya,
Bigbigat, mapan ka manin ag basketball? Wen, bakit? Naisumak nga rod niya kay ayam iti basketball. Unangam kanayon kan nga awan dito'y balay. Di nakpayin matulungan, lakay. Ay, pasensya ka, no di ka matulungan niyag trabaho diti balay. At danto latta ti panakasagaw katumulong kan ka. Pedro, Mala, innakaon, tanay, orayin da kaon dagiti kakadwak ama pan nagbasketball. di ka pa'y nagarmusar, lakay. Agar mo sarag to na di papanak, bakal. Amo ka din bakit mga umay ka diti balay, Pedro, ha? Saan, katay? Apay ko mga ibagak ngay. Rumbang lang adi na maamuan ti relasyon ta. Imbagak matankan ka? Ada talangan ti agdan na kasakasawa? Ha? Kwa, di kagdanag. Ta, kanayon akmat lang nga umay diti dagusmaw. Di kayat ko. Dito'y ka na maturog. Di ka nagawid iji balayo. Ay, saan na mabalin katay? Apay kumasaan ang mabalin kat ay ayatin nakmat. Kwa, basta kanayon naklatan nga umay diti dagusmaw. Oray, agmalmalumak ditaw. Basta makadana ka. Katay. Talaga, Pedro? Uwan katay. Inal daw nga umayak dito dagusmaw. Magnamnama ka, itimbaga. Mangantaan, lakay. Umuna ka na mangan, bakit? Di ka manin mangan dito'y balay? Mga anak to no mabisinak, bakit? Nabsugak pa yung ngamain. Nanganam ngay. Nagbasketball ka, bakit? Anya kamutan, Pedro. Aw, apay ka day. Saan tan nga agsangsangwa mangan? Kanayon ka nga awan dito'y balay. Ay, pasensya ka, bakit? Nagbasketball ngamain. Di nakpayin maasikaso, lakay. Kanayon kalatan nga awan. Mala, di kagdanag. Numalpas ti ay ayam mi iti basketball, maasikaso kan anaimbag. Talaga? Wen, bakit? Asikaswan kan taon anaimbag. Sa bali ti madmadlaw ko, Pedraw. Anya ti madmadlaw mau, Roland. Adan sa mo sa bali pagbas-basketballam. Anya? Awisan na mamay, tapno makasara kakmat iti mabalin ko ang pagbasketbulan. Ay, jak maawatan day tangay bagbagam, Roland. Amo ka, Pedraw. Anya nga nga raw ti amaw, Roland. Diya ko ni bagbaga, hanggang adda mo nga aramidam. Aha. Talaga nalaing ka mga basketball. Lakay, awan ka diti madmadlaw mo. Awan mat, bakit? Apay aya? Sa bali ti agparparik na kanyak. Anya nga minday taaya. Apay, kayat mo pa'y aya ti agsikog. Ibagam lang Sana day tati kayat ko nga ibaga, lakay. May papanday to'y iti manugang ta. Apay ni Pedro amanugang ta. Kaslasan mo't basketball ter aramiden na. Apay anak ko namday ta, bakit? Kanayon na nga ipambarti pa nagbasketball na. Kasla maawa ta kunti kayat mo asawain. Won, lakay. Sa bagay, nariknak mo't daytan. Saan laan narikna? Nadlaw ko pa yan. Anya? Saan langan nga agar aramid iti saan anasayaat? Talaga makaraman kanya. Oh, Pedro. Agyaman ang tada ka manin iti dagus ko, ha? Wen, katay. Gaputa kailiw ka manan. Uray siyak mat. Kailiw ka manan, Pedro. Imbagak matan kan ka, adatalaangan ti agdan na. Tapno naragragsak. Dumting to day tangal daw, katay. Uraye mo. Kunak man no nagkuyog kayo anapan nagbasketball kin ni Pedro, Roland. Kwa? Sa anak arimwar anapan nagbasketball ita. Anya nga min ayatim pakadakan ka ni Pedraw. Masapa amapan makibasketball. Anya? Sa dino nga iti pagbasketballan na? Di mo amo no sa dino ti pagbasketballan na? Kwa? Diyak mo, Ginay. Sa dino nga rin tinapanan ni Pedro. Damagam tulakan kuanan no sa dino ti nagbasketballan na. Nagapuan Pedro. Napanak nagbasketball, bakay. Lukluk kun naksamatan. Ha?
Apay ko malukon ka nga, bakit? Addan samot kan babaem. Apay anak ko nam dayta. Ay, jak maramid tag babae, ta si kalaeng tay ayat. Bakit? Apay nga rod apam panawan nak. Kanayon kalatan amapan ag basketball. Kwa? Ay ayam lang tay jay. Awan ti sa balay nyar aramidag. Di kag danag, ta kanayon nagtundi ti balay. Magkanak man nga rod. Day talaga ayam, bakit? Kurang pa iti panangkis mo kanya. Anya ti kahit mo aya. Ado akis Anya? Alan Sige. Ay na. kurang pa ilakay. Ipapaot mo Kwa? Ay, nabanugag anapan nagbasketball, bakit? Next time tunday ta kayat mo. Ala, pagurayan nakpailaang matlakay. Ay, next time tun, bakit talaga anabanugag nagbasketball? Di ka madanagan. Taagkan ka manayin. Pimanawon di asawam, anak ko. Pinaliiw mo ka din. Wala nang pinaliiw kon idirabi. Adda kain-inawag na iti cellphone. Amangan no babae na di kain-inawag na, anak ko. Talagang agdwa-dwa akon kenkwa na, nanang. Ngamjak la impadpadlaw. Adda nga min mangmangag ko asayang guseng. Nga adda babae nilakay mo. Ammo kon ti aramidak. Tapno matiliwan day ti alalaki, nanang. Di mo ibagbagasak tinangidanon kan ka iter aramidin ni Pedro, ha? Wenrolan, agyaman na ka. Tiawanan bain alalaki. At dagayang babae na. Kanayon ko makita di babae na, Jenny. Diyak lang ngamin agsasao kahit. Para makita. At damot aramidak tapnog nakam. Noan niya tinaramid na. Isumat aramidak. Anya, kayat mo sawan? Aglalaki ka, may. Day, nakapulis ka mat, bakit? Papanam nga ay. Mapanak agay ayam iti volleyball. Anya? Kaano pa anapan ka nagayayam iti volleyball? Ita lang. Abay, amom ti kay ayam iti volleyball? Amo ka. Naglakat agay ayam iti volleyball. No nalaing ka nga basketball. Nalaing akmat nga ag volleyball. Anya? Ne. Rumwar ka manayin, bakay? Sa dino manayin ti papanam. Mapanak man ng agay ayam iti volleyball. Anya? Ay, inal daw ka na mapanagay ayam iti volleyball lang. Si Kantupay. Kanayon ka mapanagay ayam iti basketball. Ha? Isumat ati aramida kita. Mapanak mat agay ayam iti volleyball. Sino ngay dagiti kakadwam? Dua kami laeng nga agay ayam iti volleyball. Anya? Dua kayo laeng nga gay ayam iti volleyball? 1. Kasmet lakan ka. Dua kayo laeng mat nga agay ayam iti basketball. Anya di kahit mo asawain? Panawan kan. Mapanak agay ayam iti volleyball. No kayat mo, mapantapay mga iti restaurant, Jenny. Sige. Basta si katimakam mo. Ginay, anya ti kahit asawin day daw. Sa bali mo't gaya ma-volleyball tinapanam. Taadda ka kuyog mo sa bali alalakay. Isumatar aramidam. Saan ka di mapan kamat agbas basketball? Akadwam ti babaem? Anya? Ti amom nga ta? Katyak ammo nga da babaem? Iso abay anak taglalaki akmat. Ay, saan? Ay, saan na mabalain? Ay, ayatin ka, Ginay. Ay, di nakisuksukat Amo matlagayam ti masakitan, Pedro. No kabailan nak nga isukat. Kabailan kamat nga isukat. Ay, pakawanin na kun bakit. Ay, di nakisuksukat iti day ta lalakay. Agbalbali makon. Sina akong ti babae. Anya? Pakawanin na kun bakit. Diyak kayat ang mapukaw kay ti biyangkaw. Sikat, ay.
Sinaakaw niya yung babae. Anya lagi din. Si kamot ita, ti masakitan, pidraw. Ibaga, ta nakaamiris kan. Anya laki din. Mala, agpalpaliw kan. Tapno, di nakaisukat, ni bakit baw. Ala, papagayam. Ditan tinagpatinggaan, ti maisapay apakasiritaan, iti biyag. Nga intay pinaulwan. Basketball. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Anya laki din. Ingka man agsakdo iti pagdigos ko, Bruno. Jak pa'y nakainina na. Pagsakdon nakmanan iti pagdigos mo. Susan. Anya nga rod ti kayat mo ang mapasama kita, ha? Kuha. Agtignay kan no di mo kayat abugkawan ka, Bruno. Day tala nga pangibabaunakan ka, di mo pa'y kayat. Kabailam mo ti mapanagsakdo iti pagdigos mo. Aginanaak pa'y mo ita. Ingkan ata na makadigdigo sa kaon. Di ka nga ron agbugkaw Susan. Onay. Urayan pa'y lang nga bugkawan ka. Nagsadot ka nga asawa. Ay, piman kamait, Bruno. May mayat ka bugbugkawan ni Susan nga asawam. Nauyong ngamin ni Bagagkaw. Pari Troy. Kasla tigri no agpungtaw. Anya nga tano papispisam met maminsan tapnog na ka. Ay. Madimit Madiday ta nga isuro-surom. Pari Troy. Pakaibalunak. Day ta nga ibagbagam. Masya na ngamin kan ka. Kaputa si ka amin ang tagtrabaho iji balayaw. Aglaba, aglutaw, kan agsakdaw iti pagdigos ni bakit mau. Hay! Unayan. Hay! Na. Ay, una yan day taasin na ay mau. Nagatid daw. Agpanunot ka di anaimbag. Nunasken asinaam ni Susan. Aramidem, Bruno. Ay, sana nasaya. Dagit ang ibagbagam. Pari Troy. Ay, adapay sa balya pamuspusan. Tapno di na kon ibabaon ni Bakitkaw. Ingka aglaba, Bruno. Ado ti mureng ta. Anya? Aglabak manay? Idinto ta kalablabak lang. Idi kalman. Ado manen ti mureng ta. Iso nga aglaba ka. Sigodam dagiti lalabaan. Tapno saan ta ang maurnungan. Anya nga tanong si Kante aglaba. Tadamot aramidag. Siya, ibaon mo? Ha? Isinak tupay day takararwam loko. Kayat mo? Isina ti kararwa. Ay jak kayat Unay kamutin. Nauyong kalaunay mga asawa. Oh. Anya pa'y lang arod tararamidam. Agtignay kan, taado pa'y tilalabaam. Uwing bakay. Agtignaya kaon. Ay. Si ka man ang timakita nga glablaba dito'y karayan, Bruno. Uwing tatang. Nagado ngamin timurang ni Susan. Dilagbayin tayo dyan, Susan. Si ka pa yan ti mangigilgal ka nagiti underwear na. Imbis ko mga isaw. Tatang. Awan babayin tayo dyan, babae. Anya ay ati naramid na kan kataapay asur-suruto maamin na kaya na. Ha? Ay, awam mo tinaramin na kanyak, tatang. Wendaw, pinainom na kay ti kwa. Daytay ko na daan nagkawkawan. Isa suruto mo amin na kaya nan. Anya? Pinainom iti nagkawkawan nga? Ay, una yan nga. Nagbalin kan nga under disaya, Bruno. Bruno pa'y nga tinagan mo. Nagan ti malalaki at tao. Di ka pa'y laki nagpalda ta si Kanti aganak. Tatang! Ilutam man tinasakit asakak, Bruno. Ay, nasakit ti ramay ko ang naglaba. Susan, si Kanti mangilot iti nasakit asakam. No di mo kayat nga ilutan, makangag ka manen iti saan anasaya at kanya. Ay, imbis ko maasyak ti ilutem. Gaputa siyak ti naglaba, nagmalmalam. Oh. Apay, agreklamo ka? Kayat mo tabugkawan ka manan? Malala, ilutin kalatan bakay. Di kan agungungay. Anya laki day. Agtungpal ka matlagayam, ngam nagadupay la sa umdita.
Kasi kamot kasinsin Bruno. Ibaon-baon na kalatan ni bakit mo. Ay, anya nga rod ngay. Kasinsin ay ray. Kit isumot tigasat kaw. Kabailan naman ti umay gumatang dito tersinak. Ngam apay asaan nga iso ti umay ditoy. Nasakit ka no gisaka na. Iso asya akon ti umay gumatang dito'y tersinam. Mangmanggag ko pa'y ti panang bugbog ka kasinsin. Song batam nga tapno ammo na ti biddot na. Sigurado nga aga pa kamay. No'y naramid ko ray ta kasinsain. So abay bayak langay. Siyak man ti makasarita ni Susan nga asawang Bruno. Diyak kaya ti aramidin na ka. Di yun tutupan ni Susan nanang. Mairaman kayo lang ti pongto na. Saan nga rod anasaya at ti aramidin na ka anak ko. No siyak ti makapungtot. Isalsal ko iti nagapuan na. Anya? Ay una yung ngay. No'y silsilyo iti naggapuan na. Ha, talaga nga aramidot dayta. Iso abagbagam di asawam. Tadi nalablabsan ti bang ibaon-baon ka. Neng, apay anak kaidakan. Kat saan ka pa'y anaginaw itinanganan ta, Bruno? Madmadi nga rod ti bagay. Bakay? Nasakit tintiro abakay. Pambar? Saan ka mat ngagsakit itay? Sana ngagpampambara bakay. Talaga nasakit ti bagbakay. Iso nagidda akaw. Inka pa'y inawan dagiti pinggan. Tumakder ka ditan. Ano ikaw? Apay ngagsipat ka ngay. Bakay? Unay mo dating. Agsaksakita lang arurin jo. Amok nga agpampambar ka laang amasakit ka. Inkakit din aginaw. Nubigat taon bakay. Talaga diya makabangaw. Gapoy ti sakit ti bagbagay. Na yan dayta pare Bruno. Uri agsaksakit ka. Ibabaon na ka ni bakit mo. Uy, pari Troy. Aramidak latan ti kaya na. Tapno saan kami nga aga pa. Anya laki din na yan ni pare Bruno. Ati mo pa yan, ti babaonan. Gapoy tar aramidin kan ni Susan. Ano saklatan ti ugali na. Nasingpet ka launay pare Bruno. Ikamot ay ti pagnakman ni Susan. Ha? Wan pare, dete agbutang matkin ka. Day talatan agsinsin na itar aramidin pare. Di ka kumagbalin na paspasurot kinibagat mo. Alaam giwalis, tagdalos ka dito'y balay, Bruno. Anya nga tanong si Kante Agdaraos. Tadapay aramida. Bakay? Kaya't mo tabugkawan ka manan, Bruno. Apay ayang amin na nakatangtangsit ka. Bakay? Awang mo ti madingar aramida. Kasano asa anak ka makapungtot kat nagsadot ka? Anya? Ibagang pailangan nagsaduta. Kitsak lang arudan ti mangyawat iti aming king ka. Kurang na langan ka. Ingal-ngalang ka iti kanam. Aday talamang lamdukin ti aramidan. Na yan. Kat, agreklamo ka? Ay saan? Saan ang agreklamo? Bakay? Masauklaan. Anya palang aruter aramidam. Ing kaalaan ng J-Walis, tagdalos ka dito unag ti balay. Nagarlaunay di asawam kasinsin Bruno. Si kamanan ti makitkitak nagtrabaho. Nauma akaw kasinsin ay rin. Talaga nauma akaw. O anya ngay, isinamon ni bakit mo? Saan? Jack isinsina. Kasinsin. Anya nga ro ti aramidam ngay kasinsin. Ay basta. Makabalisak tulang kingwana. Nauma ka talagan. Kasta agpanunot ka no anya ti rumbang nga aramidam kasinsin. Di mo ipalubos nga ibaon-baon na kalaang ni Susan. Ing kaagluton, Bruno, mabisina kon. Anya nga ti sidain ta. Bakay? Ikat agremedyo kamatan ano anya ti sidaon ta. Sige. Agluto ak iti naima sa sidain ta. Bakay? Pangalaam ngay itinaimas asidaon ta, Bruno. Mapanak agbanit iti ikan iti bulan. Kas kadalamays. Nagado nga ikan kinilamos ijay. Nagbanglumutan ti adobo alinuto ni Bruno. Nangalaan na ngay iti kwartana a pinanggatang na iti karne. Adamot gayam kwartana. Ay, kinasayaat. Mangala akon iti kanak. Ay na, talaga nagbanglo.
Sigurado ang naimas da ito'y. Ay, kaadwak ti mga ala iti inapoy ko kat mga anakon. Aday ta, umuna akon amangan tani mabisina kon. Na, nagkulbat matanda ito yung karne. Anya klase ti karne da ito eh. Jak mangal-ngala. Ha? Ay, just kay! Bulong mati chinilas na ito ngal-ngala. Ay, Bruno. Anya ti kayat asawan da ito. Apay nga inya dubom jay chinilas ko? Jay barkaw, timayab. Ay na. Aeroplano. Nagdigos si Jay, bye-bye. Natay amin, abulilay. Pati bangos, nakugit, Jo. Una mo natangay. Ha? Anya day ta sasawan, Bruno. Jay bulili takabsan ni Pataw. Nalmas di kadaratan. Na, wala ka mo nang isalakan ninyo. Timaray di pusa. Kamkamatin, timarabutay. Ni unay mo tay. Di po nirarya. Naglinom ba iti ambulansya? Ha? Agpagtit kan samatan. Anya da kita asasawam. Sinikbab ni Pating ni Dinosaur Jo. Kas kada ilipante kang koton, agkibkibin na jay dalan. Iunay mo dagitangay. Di pusa, inasawa ni Baka, naganak itinwang, ninong na ni Kaldeng. Hoy, Bruno, di nakman rabakan na kasta. Agkakanat dagiti bagbagam. Di babaya baboy, naganak iti rabay. Di marabit, naganak iti baboy. Di Kaldeng kaw, naganak mo iti kunihaw. Di kunihaw, naganak mo iti Kaldeng. Na yun ngay. Tatang, anya ka din ti mapaspasamak kini Bruno. Bagtit matan. Anya, kasano ko magagbagti ni Bruno nga anak kaususan? Agkakanat dagiti bagbagana, tatang. Diakon makasarita iti limpyo. Ay, ala. Mapantaga ron iti balayaw. Ay, nakitaan dyan nakaw. Ay, anya tar aramida mon, Bruno. Pinuuram matan dagiti badog. Bruno, isarting mo na ita. Di mo puran dagiti lupot ni Susan nga asawa. Ay na, agbalan sa mga agpaiso ti anak kao. Ay na, ngay tinaknakan na tapay nga agbalamit tayo. Bruno, di mo puran dagiti badog. Sayang dagita. Ay, mutoy dagiti luplupot, Bruno. Di mo puran. Agluto iti naimas asidaan. Aramidag nga adubaw. Ken mangisigangak iti maong. Ipakan ko kadag iti tarakin ko at dinosaur. Ay na. Nagkulbot siguro na ito'y jakay. Mangipaksiwa man dito'y brief ni tatang. Anya? Nagraman siguro. Yalo ti ay tachismosa. Sinda na di ilipantay. Kinugdaran ni Kuton. O relative mayap ni Superman. O naman binuya mo ni Batman Joe. May samo na ito ang ipas, chismosa. Unay mo na gituyang. Ay, saos. Agbagtitan ni Bruno nga anak kao. Talaga kading agbagtitan ni pare Bruno, tata? Ay, huwin nga rin trawi. Dak mutin makamatan. Nagtaray ngay madayaw. Kasla imposible dahil ang ibagbagayaw, tata. Apay asan nga imposible ka kakanat dagiti ibagbagana. Pinuuran na tupay dagiti lupot ni Susan nga asawa na. Nakitak mo't ito yung sirok ti Damortais. Saan mo't nyaglaglang abagtayt? Anya, kasanaw anay bagam day tatraoy. Mangmangan pa'y nga ro ti bunga ti Damortais, tata. Nakasikawail kan agay ay ayam pa iti cellphone na. Anya, Saan abagtayt ni pare Bruno, tata? Agin babagtit lang dayay. Ay, sos. Niimot Susan diag tartaray, lakay. huwin nga raw. Kartingap lakay. Ingka anawaan ni Bruno. Ang mga numatag Susan nga asawa na. Ay, huwin pa kay. Delikado na ito yan na mapaspasamak. Tatang, anawaan niyo ni Bruno. Apaya nagbalin mata na bagtit ti asawa. Ha? Amum itan nga ibaga nga asawam ni Bruno, idin tuta parparigatang magtrabaho iday. Ay, ayatak ni Bruno, tatang.
Diyak kayat ngagbalhin na bagtit. Anya! Nagsubli ti panunot ni Bruno. Diyakon parigatan nga ibabaon. Agsingsing patakon. Nakakaasin ni Bruno. Nakamot talang matlatan na nakatugaw ijay salas. Saan matan nga agsasao? Napukaw na matan tilimbong ti panunot na. Basol ko dahito eh. Nalabit asyak ti makagapo. No apay ang nagbalin abagtit ti asawa. Ay, inakman kiti ayaban amangan. Sana balit ang nakaluto akon. Lakay, mangan kan. Amok amabisin kan. Pasensya kan gapo kanyak. Napukaw mon ti limbong ti panunot mo. Si kamot ita ti aywanak. Kit-kitaan nakmatlatan, Bruno. Agsaukan Lakay, pakawanan na kun. Ay-ayatan ka. Agbalbaliw akun. Agtinulong tan no adda trabaho dito'y balay. Agyamanak, tanaka-amiris kamutlangan. Bakay, Limpyo matanti pa nagsungbat mo, Bruno. wine. Aging babagtitak laang bakay. Dahita laang tinapanunot ko awagas. Tapno makabala sa king ka. Anya! Ket agyamanak ta nagbalbaliw kan. Mabambanugak ngaminan tararamidam kanyak. Iso na panunot ko ti aging babagtik. Bruno, pakawanan nak. Promise. Talagang agsingsing putakon. Diyak kayat ngagbalin ka bagtit. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Inakpay man ijaayan ni Kumarik Mindalakay. Ha? Ne, taapay manen. Anya man ti mapan mo aramida ni Jay. Inak umutang iti kwartana. Umutang. Wala kay. Awan ngamin pagbayad ko iti lending ko inton bigat. Kanayra na maglaang awanan abasto tayo. Ala, katun ah. No da maipautang na kan ka. Siya akong timang bayad no maalak ti sweldo ki Jay site. Wala kay. Alamot din amare. Pangaasim ko matapautangan nakpailaang. Ha? Uray sa nga ribo laang. Awan ngamin pagabastumi ita. Saan pa yan nakasweldo nila kay ko? Ay na, pasensya ka kuman mare. Uray kayat ka apautangan, ngam naranaamot nga rod nga awan. Anya? Amumutan, no adda kwarta, kat may salaang asao, itad kun, ngam awan at talaga ti kwartak ita. Nausarmikin nila kay ko, anapan nagpa-check up idi na minsan. Aha! Nagadukit arason mo na ya. Di mo pala ibaga nga imot mo da ita. Nagadupay lang nga ibagbagan. Anya? Di ta ka manlangan. Awan pa'y sirsirbim ako mare. Salbag ka. No si kay di ada masapul na pautangan ka. Ngam ita, sa usa-ula ang ti subad mo. Anya lakit din. Awanan, gapulaang ta saan ko a pinautangan, ginura na kung dadya abebang. Kita niya nga rod no ginura na ka. Tinapatag kitpod no timbagam nga awan kwartam. Sa bagay matkit di Awan na talaga ti babay na dadya babae. Awan pa iti nasaya tapan nakisarita na itipada na tao. Day tangarod lakay, gapulaang ta saan ko a pinautangan, kas jay mutan timbagbaga na kanya. Bayamon. Sigurado ang mapanakmanin ichismis di ta kaaruba. Ibaga namanin ang naimutak, padaksen nakmanin. Uray pay. Ammo mo dagiti karuba no nya ti ugali na.
At damitin kadakwada, no patsyenda, ti bagbaga na. Ay, anyong lalaki day. Awan na talaga di Aminda. Imot namin nga imot. Salbag a babae. Ne, apayan ba kahit? Agong ungot ka manan? Kasanumat nga men. Di pa'y agpautang mat ti salbag a babae. Anya? No iso ti adda masapul na. Pautangak mat ide. Ngam itatasyak mat ti umutang. Puro sao-sao ti isubad na. Katsan mat nga iso ti masapul ko. Tiyawanan bay na babae. Katamangan mo't ano, awan na talaga ti kwartada. Si Kamot. Anya nga awan. Di ko namkit day napaklan nga imot. Anya? Addan tulat taal daw na mat ah. Saan lang amay-may sa ti aldaw kunak manahan. Anya laki din. Ay, una yan ay ati kastoy. Manungutan a doktor tinapanantal akay. Ngam awan latamot. Kahit anya nga rod ba kahit? Anos latta ka day. Saan tarong ba nga mapukawan iti namnama? Amadaan tayo iti anak. Saan pa'y siguro nga ita? Adun a doktor tinapnapananta. Kan manumot din agat at tinagasgastos ta. Gapo iti ag-agas at tinumtumarta. Ngam aging gaita, awan matlat ta. Addan to latta ka di ba kahit? Dagiti ko kumarek. Addan ti anak da adwa. Talo. Adda pa yan tinaganak iti kambal. Ngam siyak, daytoy. Awan latta. Anya nga rod. Kas iti na ko na. Saan ta mapukawan iti namnama? Ang mga no saan pa'y nga ita, ti para kadata, baka? Kasta talaga, mare. Adda matla kasinsin ko akasta, iya syudad. 7 years da nagasawa, sakbay da na adan iti anak. Ha? Kasta ka di, mare? Un mare, isasi ka, saan ka mapukawan iti namnama, maadan iti anak. Be hopeful kung nada nga ron. Ay, manumot din atawan mi kas agasawa kinilakay ko. Adumot din dagiti napnapanan mi a doktor. Adon nga agas ti inin-inom mi, ngam awan latta. Mare, it takes time. Ika nga. Sa bagay matkit di Isasan ka mapukpukawan iti namnama. Addan tulat na. No saan pa nga ita, kat intunto. Makapahilak. Kasano nga min amaadan ni Minda iti anak kat baog nga raod. Si kakit dimot. Kan imot na pa'y amin nga imot. Anya? Ay, sikakit di mat. Pagkulamit ang baog ni Minda. Amok abaog dayjay. No saan abaog? Idi pa'y lakumaa. Anaaddaandan iti anak nga agasawa. Anya? Ngam kitaam. Aging ga ita katawang pa'y anak da. Mano na doktor tinapnapananda. Kan manumatan agatad tinagasgastos da. Ngamawan latta. Sana ya? Sika talaga. Nagtured ka mang ibagbagay ti kasta. Anyat pagbut ngay, katpud no matibagbagak saan aya, anya lakit din. Ay, diya mo kan ka bebang. Dahil baga mataytang. Sapay la kuma, tasyaklain ti nang ibagaam. Sapay la kuma, tasaan mo nga ibagbagay ti sa bali. Ah? Ang mga numay dalong kiniminda tayta, narigatan. Oh, si kamot gayam, mare. Nagsapa kamot nga may diti balay. Ah, ay would mare. Imayak tawan maaramid ko ijabalay may. Kastaya. Ay would gaya mare. Adaman umay ko imaritisken ka. Ha? Anya ngay mananday ta, mare. Dayjay man abaog. Anya? Ay, asino man daytan? Una yung tabaog ako nam.
Asino pa'y kumatibaog dito'y ayan tayo ngay, no saan animinda? Awan sirbi na anak asawa, tabaog maagayam. Ay, sika talaga, Mare. Ammom, dagiti kasjay abanag, saan arumbeng nga uyawon kan katkatawaan, saan aya? Basta. Katawa akan uyawag tanagalas mga minti ugali na. Anya, pagkunamot, Mare? Nakunakday taga putan na pagklanti kinaimot na. Iso ahusto laeng asaan amadaan iti anak. Taimot mga main. Anya lakit din. No apay mo't ngamin akas di ibagbaga na day babae. Ay, kunak nga siyak lang tinangibagan na iti dayta. Imbaga na malagayam keng ka. Katuan, Mare, big at pay nga imay inji balay. Oo na yan. Imbaglakit din ata nalapdak ti bagi kat saan ko anatong pa iti nagsinumbanger. Ay, ti mo pa'y lalinipak iti kastaunay. Parang iso ti pagnakman na. Ay, adan to, Mare. Maminsan pa'y nga umay di balay, akas naman ng ti umay na ibagbaga. Talaga nga ikakon ti pagnakman na. Unman, Mare. Kunanan sa, nung nasaya at ama panakat katawaan dagiti tao, asa na makaanak. Isupay Talaga nga awan panunot na. Iawanan ba in a babae? Apay akas ta ti ibagbaga na itilikliko da? Amo matanda siya, babae, Mare. Tiladang, uyawan, kan katawaan na. Salbag abebang. Saan ang nakakatkatawat isaan ang maaddaan iti anak? Di na pa'y lapagyamanan, taado ti anak na, nga uray agduduma alalaki ti amada. Ha? Katuan man, di lima nga anak na, kat limamot ti amada, pasig nga inauna. Kay taro, ti saan na panunutan. Naglay nga sumao. Ngam saan nakitaan ti bukod na bagi. Ay, makapasair matan itirik na daya babae. Bayamon. Ay saan? Saan arumbang abaybay ang laang dagiti kaskan kwa na? Ikan man itipagnak man na. Ay, wala, Mare. Husto ka matkititiday ta nga imbagam. Tapno saan na marwam, kan tapno saan nang aramidan iti sa bali. Ay na, talaga nga umap-apoy tigurak iti dayjay a babae. Ha? Asino man daytan ba kay? Dayjay man abebang, agasa man, gapula ang tasaan ko a pinautangan iti na minsan, nga umay umut-utang, nagaalas matan tinapan na imbagbaga kadagiti ka aruba. Anya? Ay na, makapangariat a talaga. Anya ya, timbaga na, iti karuba. Baugak kano, sa anak kano ang makaanak. Sana pa'y katawaan. Ha? Una yun, abebang. Saan nga amin abanag kat inaangaw? Ay, tiyawanan ba na babae? Ikak man itileksyon na dya babae. Ha? Saan asyak ti pag-aramidan na itikas jay? Ta saan na nga mo ti ugalik no syak ti makaungot ko naktumay? Anya lakit din. Ay, wala ako, Mare. Kasta talaga. Nasaya at matanda ka dito'y bebang. Ha? Damag ko akas taunay ti pananguyaw mo kanya. Pudno ka di. Anya? Tapno ibagakan ka anya. Saan ang nakakatkatawa amarigata nakamadaan iti anak? Agyaman kakit di taadda lima nga anak mo nga uray pasigmet nga inauna. Agduduma ti amada. Mare. Ay! Anday ko. Maritarupam, salbag ka. Awanan ka itibain. Sakbay mo akat katawaan ti padam a tao. Agsarming kapay nga umuna. Katawaan nak, gaputa sa anak a makaanak. Ngam di ka makita day tabagem, apasig nga inauna ti anak mo. Ay, Mare, pangasim kumamot huston, nakababain ka dagiti tattao. Anya? Mabain ka amaamuan dagiti tattao alima ti anak mo iti lima alalaki. Salbag ka. Di ka kat agyaman taadda ni Cardo ang nailawan kan ka.
Anya, Nakalalaing kang aguyaw, ngam di ka makita day tabagin. Anya lakit din. Sana rumbang agsakit tinakam mo itinaibaga ni Mindagan ka. Gaputapod numay. lakay. Hapay nga minamasapol nga aguyaw ka. Saan mo't ang nakakatkatawa di sitwasyon ni Minda, amarigatan, amaadaan iti anak. Dahi tangamin tirigat na kahit naglaing ka nga aguyaw. Ngam di ka mat makita dahi tabukod mo abagi. Anya lakit din aya. Ala, uston lakay. Ne. Hapay. Di mo kaya tatanggan, di bagbagak, tamapaisuan ka? Saan mo takas na? Amom, saan damot nga ibagbaga day taken ka, no saan ngamin agapo iti ugalim. Naglaing ka nga aguyaw, kan agkatawa iti sitwasyon ti daduma. Ngam day tabukod mo abagi, di ka makita. Anya nga ita, imparu padalakit nga rudken ka. Jak nalapdan at talaga ti pungtot ko idi nakitak edi tersena. Pinagsasawa ko na. Ha? Sa itakas na makonkonsensya akmat na ang gapo iti inaramid ko. Una yun. Ay namare, husto laang day nga inaramid mo. Ha? Husto laang tapno makaamiris mo't basit. No agamiris Amu tayo mo't ngamin ti ugali na. Ure amu na abiddot na, ikalin tagan na lata. Saan ko kumaamaibaga day jekan kwa na. Ngam darasudos mo ngamin ngagsasao. Di na pa'y panunutin nga umuna, sakbay nga isawang na. Adda aya ngamin ti panunot na dayjay. Iso ahusto lang dayjay nga inaramid mo. Tapag nakman naman, saan anasaya at dayjay pa nagsasauna? Kasta ka di? Ay na, nagsayat ngayon no imbaga ni Mari Minda day taken ko ana. Wan mare, imbaga na kano di na minsan ang nagranada di tersena ni Nana Puring. Kasta? Ay na, sapay ado ti tao ijay, na ibabain Ay wan Gusto lang day ta nga imbaga ni Minda ken ko ana. Awan nga minti makaitured, amang ibaga day taken. Wan nga rod mare, napunwan mo't ani Mari Minda. Isuan na ibaga na day takan kwa na. Kaduan di tao. Imbaga na alima ti anak na itagdudumang ama. Una yan na yan. Nakasarak lang aro di tinang ibagay ti daytakan kwa na. Wan mare, barang pag subli-sublian na iti panunot na asaan anasaya at akat katawaan dagiti marigatan amadaan iti anak. No, apay mat nga minakasya ni Bebang. Dilata nga gulimak. Anya nga ita, imbutaktak dalang arod ti bangsit na. Anya laki din. Jak meten maranranaan ni Bebang iji tersena. Kan saan kumeten ang masabsabat dito'y kalsada. Idi pa'y na minsan apadpadaanak ngam awan latamat. Ha? Taapay mare? Aday bakam ken kwa na? Awan matkit di mare. Kaya't ko lang tagkid daw iti pamakawan. Gapo iti panangibabain ko kankwana. Ay na mare. No adaman bilang ti rumbang agid daw iti pamakawan. Ni Bebang sana si ka? Ha? Isuti mo na nagbasol ken ka. Gusto lang day dyan nga naramid mo ken kwa na. Sika lang tinakaiturad anang ibaga iti bangsit nga iduldulin na. Ay, saan ko kumamot nga ibagaday jekan kwa na. Ngam nasair at talaga tirik na. Gapo iti ibagbaga na. Sapay katkatawaan na. Baugak ka no. Isuan na ibagak mo't alima ti anak na. Iti agduduma nga ama. Dahil ito mga minababae. Darasudos to mga tiniwa na. Imbes asaan ama ibaga ti saan arumbang. Anya ngay ita. Gusto lang, mare. Pag nakman na jay,
Tapno mabaliwan ti kinadalasudos na. Ne, itaman payasaan ka na rumrumwar, bebang. Ah, Kasla nadlaw ko asaan kamatan na rumrumwar dito'y balay. Agmalmalum kamatan nga adda dito'y unag ti balay nga agkulkulong. kwa. Apay, mababain kan kadagiti tao, nang runa kiniminda akinat katawaam. Ha? Adday ta. Sapay la kumata agnakam kamatan. Pag nakmam ti imbaga ni mindaken ka. Wala kay. Nakababain man. Naamiris ko dagiti basol ko kankwana. Nasayat mo't kidi ano kasta. Iso nga inton sumaruno. Saan mon nga aramidan dayta iti sabali a tao. Ta si kati ad-addaan nakababain. Katawaam dagiti marigatan ama addaan iti anak. Ngam di ka makita dayta bukod mo abagi. Ha! Agnakam kan, ay nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Ay, nagawan mo't abain mo si Kaabel. Kalpasan ti amin, kasta ti ibagam kanyak. Pasensya ka kuman ha. Ngam ibagbagak lang ti punno. Anya? Awanin ti panagayat ko kin ka. Narigat mo ano, ituloy talat ta. Ngawan mo't panagayat ko kin kan. Sigurado nga ad-dalang amasikitan ka. Anya? Isa pasensyakan, kunak mo na yun. Agwin na swastan. Amo ka narigat nga klonen. Ngam ininot ang makamubon kan tumot lang. Okay, no dahi tati kunam. No ti panagkunam, katsyak tinapukawan, nagbidot ka. Ha? Sika tinapukawan. Apay nga imbrik mo ni Minda, paray. Ganun nagsimpa dahi jay. Ay ket, gagangay ti gwapo ko naman, pare. Anya? May isa lang ti kaya sa bunday ta. Naumak man in aking kwa na. Unay kan, paray. Siguro. At damanin ti sa bali ako sunada man niya. Iso akasta ka. Amok ti galing. Husto kay ti dayta kayong bagang pare. At damanin Apay, kapoy. Anya? Iso ni Karen. Nagpintas si ka. Adayo na pimpintas ngam ni Minda, pare. Siksi ko naman, George. Sika talaga, paray. Kasla pagaya-ayamam lang na kita babae. Ha? Nung nauma ka, sukatam lang kaslawan anyaman na. Anya, kalaki din na ya. Gagangay nga rin ti gwapo, kunak manan. Makadlawak man anak ko. Ha? Apay nanang. Apay ngay, saan mo matan nga ipaspasyar ni Minda dito balay? Ha? Kwa nanang. Awan kaming. Ha? Ay, anyat kahit mo asawan. Ni nanang may. Anya pa'y langay. Kit nagwinaswas kami na. Aniya? Ay, unay kan anak ko. Siguro, si katinakiwin naswas kan kwa na niya. Siguro, addamanan sa bali akursunadam. Iso ana aramid mo na ita. Nanang, gwapo ak ngamin nga anak yung. Iso habulin ng mga chicks ko naman. Ay na Abel, saan na nasaya at apagay-ayamam dagiti babae? Ay kunam siguro. Nanang, Kas ka lag suksukat iti kawas, no agsukat ka iti kaayan ayat mo. Ay salbag ka. Baliwam day nga aramid mo. Saan mo nga urayan ang maipasubo ka?
Ay ayatin ka unay-unay, Karen. Abel, Ikarik asaan kan tupulos a pasakitan. Tandaan am na ita. agyaman nakno kasta. Sapay lang ko ma. Tano kasano ti panagayat. Kan pamatag ko ken ka. Kat kasta kamot kanya, Karen. Ay ayatan ka unay-unay, Abel. Sikat ti first boyfriend ko. Ah? Kasta ka de? Wow! Agyaman no kasta. Sapay na kumaa. Ta saan to nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ay, Santo Apolos! Kay, kumusta nga iti date yo, iti kain ayat mo, iti Valentine's Day? Ay, kit quality pare. Apaw! Hey, nagganasan no kasta, George. Ay na, nagpintas talaga ni Karen pare. Saan ang maawan iti panunot ko ti kinapintas na. Masaya at ano kasta, pare? Kay, nayamamom ka din iti inam. Ay, saan tayo nga rod pare? Sabi nga, yamamom adik, tapos nung makita naman. Amangan ngamin no masabsabat na di tayo igid. Kaya di na amo nga isugayam ti kain ayat mo. Saan nabali pare? Iti kabitan na panawan. Yam amok ni nanang. Isa unti asawaag pare. Anya lagi din, Bards. Masaya at nawasta ko naman ay. Si Kapay, ang naglaka mauma iti may sabanak. Aman ki di man no, saan man nga agbayag kay sukatan man ay. Si Kaki dimot pare. Ni Karen tigasat ko. Mariknak ko naktumay. Anya laki din na ya. Itaman pa'y akong didalos ka dito aglawlaw iti balay, Abel. Ni nanang Mike. Kunak, tasigod mo't nga men, asaan ka nga agdaldalos. Aday takay manin ako na akong nanang. Ha? Aguli magkayo lang ka day. Didak bibiyangan. Ta simraw tigagit ko ita. Uray kita niyaw. Agdalusak pa'y inton madamdama di taunag. Manipod ko sina, aginggat salas. Uray yay siya, nanang. Himala. Mas daaw kayo, iti kinagagit ko ita, nya, nanang. Masigurado nga, adda mas daaw kayo, no umay ko ipasyar, kanyam amaw, ti kayan ayat ko kada kayaw. Isumot lagayam akong didalos ka. Ay, kunaklakit din ano, nagnakam kan. Italaang matgayam. Nya. Anya, yam amunak iti inam ko nam, Abel. Uwan, honey. Yam amo ka man iti inak. Iso nga minti plano idi na minsan pa eh. Ay na, kasla mabainak. Di ka kadi madanagan. Tanasing puti inak. Kasta ka di. O sige, mayatak iti day taasing-asing mo. Kat, kaano nga rod? Inton bigatin na. Ha? Uwan, don't worry. Tadak lang iti abay mo. Saan ka panpanawan? Tapno saan ka mababain? O sige, pagsarakan tangay nga rod inton bigat. Sukunan kay Jaylee, honey. Anya laki din na ya. O sige, namnamaot day ta, Abel. Kay, kumusta nga iti panagam-am mo? Ti kayan ayat mo kanti ng paray. Mayat met pare. Awan pare ko. Naragsak daan nagamam mo. Kasta ka day. Nasayahan nga rin no kasta paray. Isuot talagang di babaeng ikalay sa. Wen ko mga rod pare. Kanya man ang dataangam. Ay na, kaslada man sa bali ang ayat mo asawan iti kasta. Ay, panagkunak. Saan ko gayam nga ayatan ni Karen pare? Anya? Hindi nga min nakitak ni Nicole. Nakarignaak nga min iti panagayat kinkwana. Nicole? Jebak lang agtrabaho yi ili? Ay, wen pare. Baklaman. Ngam jak mailibak nga gayatak kinkwana. Ay na pare. Saan na pala kaya natin pare? No di ka kinakwa. Pare. Anya laki din eh pare. Kung laki din no di karin di kalay sa mo. Sa magayang. Huli. Pare.
Ay, si kan di bakla. Ika rin, si kalang tayo ita, intong bigat. Ken aging gat ingana. Promise. Oh, kinilig naman ako dyan sa sinabi mo. Ay, Sapay la ko maa, tano kasano ti panagayat, ken panangipatag ko ken nga. Ken kasta kamot ko makanyak. Una, Ben. Ay, ayatan ka unay-unay. Saan na marukod no kasano ti panangipateng ko ka? Nicole, Ay, abe. Sapay la ko ma, sa saan nakto alukwan, ha? I hate cheaters, you know. kasi tinakunak itay. Ay ayaten ka ita, intun bigat, ken aging gat ingana. Oy. Agyaman ak no kastabel, no? Ang gayam. Maipapaniti ko na makawas mo, kanda do maagamit mo nga iyag mo dito dagus ko. Awan parikot iti dayta. Iyag mo lang ditoy. Tapno adamat pagsukatan. Tunggal umay nagsarong karo, abe. Ay, agyaman na kani, my loves. Ibagam man kanyak tipod mo. Adda ka din sa bali a babae itibiyag mo, Abel. Anya ka din dayta nga ibagbagam. Nabambanugak lang nga ro din na naggapo iti trabaho. Ibagam nga agsarak ta. Sa ita, kastaki din ti ibagam. Saan ka man anakita? Wano na panagnakan nga da sa balim. Nga mariknak ngamin. Anya? Iso ana sa isaya at laangan no agpudno ka. Tapno saan nakalukluk ko nakastoy. At dayta ka man ako nakon. Amok dagiti gargaraw mo, Abel. Iso asaan nakamaloko. Aglibak ka aginggat kay kayat mo. Ngam numapanag ti atap ko. Agpin na sensyata. Anya? Yak kayat ti malukloko ko naktumad. Anya, saan mo nga ay ayatan ni Karen kunam, Abel? Wala na. Nagbiddo ta gamit ipanagayat na nariknak idikin ko na. Anya? Ay na, nadadaal sakit din ti limbong ti panunot mo. Hinanang may. Nakakita ka man iti sabale, ni suakas taman ti sasawam. Ay, salbag ka. Na ito lang mo na talaga ti kasta nga aramid mo. Kat, asino man na tinangiso katamkin ni Karen? Ay na, awan mo ti agbayag akaayan ayat mo ako nak. Kasla ka lang agsuksukat iti kawas, no agsukat ka iti babae. Puuna yun aya. Ninanang may. Anya nga ro nga ti maramidak. Kit saan ko mga ro din nga ayatay. Ibrik ko Nga maguray pa Timing. Ay na, Abel aya. Sapay la kuma. Taikanda ka iti pagnakmam dagita babaya pagay ayamam. Barang adapay ti tsansa nga agnakam ka. Thank you, Kung nalangit din saan ka makaumay. Itayak pingagururay dito park. Mabalin ko nga i-cancel ti anyaman nga okasyon na papanak. Ngam na ti date ta. Saan? Kasangsang pa mo pala. Ngam papaisim man na ako. Nasaya at ano kasta. Nga oray iti basit abanag. Kahit mapaisan ka. Hugyaman ang unoy, Abel. Anya, mapanta ka din iti sigo na mapapananta. Sure. Ngam sakbay na. Inta ko mapay mangan. Mabisina kami na. Oh, sige. No problem, honey, my love.
Plus mo dahito yung restaurant na napanandahan eh. Siyempre, alangan kit di mata chip. Sana, Oh, dito yung kalaeng, ha? Siya akong tagorderhan ni. Okay. Hani gayam ti awag yu iti tunggal may sa. Karen, apay nga da ka dito eh. Awanan kay ti bain, Abel. Kunakon kat, pudno ti atap ko. Ulbut ka! Babaero ka! Excuse me, with feelings and emotions. Who you to slaps my boyfriend, ha? Excuse me, with feelings and emotions tarupang. May sakamat. Saan aga puta na pintas ka bakla? Katutupam amin ngagdaton kan ka? Amwan pa'y mat kumaa, no adda ka ayan ayat na day taatao. Aniya? Siya pa yan, tinakabasol ita. Naku na ni Abel kanyak, nga awan kayan ayat na. Kita ang manday ta kinaulbod mo, si ka alalaki. Hoston, Karen. Pangasim. Nakababayin dito yung restaurant. Data yung tikit kita, hindi kita tao. Awan bibiyang ko! Ibabaing ka aging gat kayat ko! Anya? Nagawan abain mo, ulbod ka babayero. Naimbag kumamit no si katik kagwapwan, ngam saan mat. Karen. Ala, daytuyin ti maudi a panagsarita kan panagkita ta. Ay, saan ko mamitakas na pangasim? Yak laki di ka ba lang numapukaw kay tibiyag ko, Karen? Anya, no napudno ka kanya, saan mo nga aramidan dayta? Agasaman, insukat nakiti may sabakla. Anya lakit din. Saan kumot nga ayatan ni Nicola? Si kalat tatilinaon na ito'y pusok. Anya ka laki din na yan. No ti panagkunam, kat agsubli ti sigod apan nakilangan ko kan ka, gapu iti kakasta asaom, nagbidot ka! Panaw! Ay, dayta ti maganab mo, iti kinababaerom, si Abel. Nanang. Anya nga ita. Ti kunam siguro nga men, kat nasayat day tangar aramidam. Manon ang nagsisingpot a babae ti nangayayat kan nangipatagkan ka. Ngam sinayang mulaang, gapo iti kinababaerom. Malahusto ko man, nanang. Nyamit to'y. Maranggarang ka, iti bagbagak tapod no. Salbag kide. Isimpam ti biyag mo. Saan mo kumapagay-ayaman dagiti babae, tamade. Bang, nagmayaman ti panagililan mo nito sango ti palayo pare. Uwan pare, may trabaho kita. Isa tamang pahinga lang. Ay, pare, nabuyam ka din ti live ni Nicole iti Facebook. Ha? Ay, saan pa pare? Diyan ngamin makita dagiti pupos na. Ta-in-block na ngamin iti Facebook kay. In-block na ka, hanggang po itigura na kin ka. Anya laki din pare. Nag-live iti Facebook itay. Apinuura na dagiti kawis kin gamit mo nga day jidagos na. Anya? Ay, di nakman angawin akasta pare. Pudno mo ti bagbagak pare. Anya kalaki din na yan. Uray kita ang dakaon ko. Alaman nga rin, kita man pare. Nakababain laki di dahil tangin naramin na. Live sa ating Facebook, puuran ka kawis kang gamit. Tapno mamimpinsa na papunas ti panagayat ko ken ka. Babaero, manuloka! Ha? Ay, Oh, kita. ay panawang ka pare. Inakman ni Jayan ni Nicole. Iturturod ko adanunin ni Dagos na. Oh, agdakas matanti angin anang iturong ken ka ditoy, si Abel. Ay, Nicole. Pangasim kumamutin ah.
Numabalin, pakidelete mo dyan live mo iti Facebook. Nakababay mo ito na yan. Anya? Nakababay nga ibagbagam? Mabain kay dinaramid mo. Ulbod ka. Nakunam kanya nga awan kaya nayat mo. Tagayam, adda. Awan na ni kay tibay. Nicole. Sikat eh. Saan ni Karen? Ulbod. Into lang mo, hindi kinaulbod mo. Anay. Hala, wanan. Ibagam amin nga kakasakit sa o kanyak. Pangasim kumamot Dilitem ti live mo itay. Nakababain ngamin. Sapay, inkargam ti ropa kaya pagkumkomentaran ng dagiti chismosa. Tapnoy bagakan ka. Awan bibiyang kuken ka. Ay, promise, Nicole. Nagnakam akon. Namiris ko amin na nagbidutak. Amiris ta ropa. Panaw! Nicole. Oh, Kal, anya ngay anak ka. Ay, mababainak iti kastaunay nanang. Gapo iti live ni Nicole iti Facebook. Ha? Pinuuran na lang aro din nagiti kawas ko. In live na pa ilang, mate. Inaramid na dayjay, gapo iti sakit tinakam nakan ka. Maawatam. Nanang. Ay, siguro, nagnakam ka matan iti kasdi nga inaramid nakan kanya. Ay, nanang. Naamiris ko amin na nagbidutak. Mababay na ka talaga iti tattao. Lakamam tibayin ita. Gapumot lang iti aramid mo. Sa kalagay magnakam no adamang ilay amang por iti kawas mo. Ay salbag ka. Nanang. Agbalbaliw kan. Saan nga ay ayam ti babae kas kada bakla. Adarik na dama sakitan iti kastangar aramidam. Anya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.